idemo malo Jakuševac, da vidimo kaj tamo ima. Ajde. Evo ga, stotine auta na prodaju, rabljenih. A s lijeve strane nema čega nema. Znači s desne strane su auti, s lijeve strane je sve. Doslovno. Ajmo ovo sve sproći. Nema čega nema. Ćemo naći tenka možda. Tank i gefufno. Mašinerija, lančići, gume, obleka. Gužva. Morat ćemo pehaka. Laptopi. Ko zna kako bi onda. Ovo je brutalno. Kako gužva.
ćemo pješice ovdje. Bilo mi formula pa nisam ono. Ovo ide doli, gle. Doli. I ovo, aj onaj. Oh my god. Oh, idemo van. Wow, ovo je brutalno. Brutalno. To bi bilo to. Dosta za danas.